Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Tuwinik mi kimat dakabas dang shua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. The High Commission of India keberan Hanong ba Dhaka Changkari Bangladesh kelapan jubab nu Deputy Commissioner Changka East Khasi Hills UCP Chakravarti Sadhu ban Pinchisha yaki jinglong nong shongnong jungba unil talang India blasha kem hakshipai border guard of Bangladesh haka pratrik una pra arjar pawai kerba udang temu benit sum hawa umngot haka po chiteng singi baru bedang syak set along hasil head district jail Matarajan Arsnem chiteng hakari Bangladesh. Kini kejumpan jubab dekat High Commission of India kelong ban Shimkya banyakren bagi bor sinshar cakri Bangladesh kena banyok pelat no iuba onil talang bu unyok wan pai no shalayeng. Kejing Shimkya jangka High Commission of India kelong hadir muba Jones GTL lamare bulong nong treimon ngobha ulapha dekat jing tho hakar pulai trip jemang arajar pusau US Jai Shankar ubri menteri ketenaga external affairs ke sarkar India. Kakul Nyotrap National Awakening Movement kelapha lightly kemat kum gijing ai jengmut shaka expert committee on the state reservation policy bela clear the justice bela shangthai Mr. Mool Changad kum chairman. Kini gijing ai jengmut jangka khnam kelong hadin beka expert committee bela thong dak sarkar kelapan gijing ai jengmut ni kinang shongshnong jangka Jylla hadin maklami gijing dawa bediban khmi miak biang reservation policy. Kinong Kershan juga National People's Party telah terwar ke Kerteng jangan Dr. Metav Chande A. Sangma ke Kurim jom Menteri Rangba ke Jylla Konrad K. Sangma bak ke Kerteng jom James K. Sangma Henman Konrad ban penyakun hak election Chiteng Samoy na Gambegre constituency. Kini kelawan tang din chisngi bau saleng A. Sangma ula IT ke Shithi A. Nakam kumu MLA jangan Gambegre constituency. Kipat Garo kibisyong pasah hakatain Southwest Khasi Hills District kelabitar balik lapenlong dagarali ban penpau ya kijing persyak jangki hikam thombol hiki kenarin kebadang syuja dangshan. Ya kini garali kebalong haka kar artrik Jylliew arajar pusau haka shnong konjoy lapenlong da keseng aham bat keseng GSU Khasi Zone balawan banyashim bentalang daki kena school kum juru kinoy lamnyam. Shuai kini kata haka kandai trip Jylliew arajar pusau kikmi kepa jeng sangul ki kena kentai ki bedang hapok kakat prasnam karta kilalit ban ujor jahar mau kerwat women police station ban pentip bahakah nyo trip Jylliew ki dan ki kena shenrang naga shnong nong juri ki bawan syaw ki ndai ki yok jing tip ya kini litat haduk min min habiki khunjang ki wan paying show. Ubat Jones JTL lamare uwe ni kinong treimon ngobha ula ujor sya ka Meghalaya Human Rights Commission bagan Shimkya hak bede bat kejing keno bagi pulit kedauki police station kila padat dauksau uba sulen suting hadir bagi pulit kelara yu syatanan. Uba sulen udai negashnong perdiwa ula syara haki pulit kedauki police station hak katwai trip Jylliew. Ubat Jones lamre ulai thu bagi Meghalaya Human Rights Commission klashim su moto lo kani kejing ja namar kejing penkhen jang break bebat ya ka an ya ka hok long breu man breu. Mentapat tu menyekmi iki Khubor na Kylleng geri. Keladan kejing ja ke basngau khala ke belajar Mumbai hak ba upoi doktor betit online yu ice cream ula penban dah hapo ice cream dan keshim reaksi breu. Dr. Branson serau ula dep bam kendiat yu ice cream ba ula tin de hadir usngau per berupet bahayu ice cream berulap penban de keshim reaksi breu. Ude uyomo ice cream bela penmi de company Walco Food Company Limited ke company ke baju penmi bunjat ki jing bam dai tha. Doktor ula pentip ya ke jing ja syaki pulen. Hakisian ke belai upe makhandu ula bam smai ku menteri rangba ke Arunachal Pradesh. Lapen bam smai du governor Lieutenant General Bashang That ukiti patnai. Lawan ban pinchkan lang yu upe makhandu bat ke menteri sarkar bathamai du president ke BJP UJP Nanda u Amit Shah u Himanta Biswa Sarma bat kiwaipan. Ke BJP kan bat biang ya ke syuki lampang hak yeng darbar ba keri namar ba ke kinhun jang ke NDA klashim ya karai ban IT hak BJP ban shimti ya kene ke syuki. Ya ke Kerteng jong lampang ubah ke BJP ke terwa on sepen pendapat dengan ke jingwan pai jong menteri rang badu keri Narendra Modi na Italy. Ke election lampang jong ke yeng darbar ba keri kan long hakasngi sedang darbar kata kar pusau turek Jylliew.
Keseng Kongres Hasam kan leti jingkhang syak ying bishar bandawa bade ban mat kerteng no ikisan ngut ki MLA jang keseng Kongres namar bekilet kershan penban ye keseng BJP bad ki kertong jang kiwe pat keseng hakne ke election MP Lok Sabha badang syudam Hendai kimshim la phetpat na keseng Kongres namar bekiting ya ka an kentiap seng Ka Sarkar Yogi Adityanath ha Uttar Pradesh kala hukum babaro kinong tre sarkar kidi ban ai jingtip ha po kalai phautre Jylliew shaphan ki jingdan jing em jongki knang man pinmi pajba ha ka portal jong ka sarkar kidan khanyo point nyo pupralak ngot kinong tre sarkar ha Uttar Pradesh dei tang khat prahajar dos pa ngot kibla pinpoy ki jingtip shaphan ki jingdan jing em jongki Ka sarkar kala maham begitu ki bam pinpoy ha po kate kesngi kin shat pinchitam bat ki badai ban ki kerdan ru kinam yo ki kerdan show Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi lapen bana ba ka sarkar kan ai jingarap arlak marwe syaki bahi ngesem jang kinong India ki blak klat no namar ka jing ploding ha Kuwait Umudi ulapai Menteri Keterat Korbari US Jaishankar bun pet ya ki jinan kambaro ki badai ban yarap ki bensau ki bidang don hapo ka jaka sumar Unong yalam keseng Kongres Rahul Gandhi ula aiksai ba ula ban resign no ya ki Jylong MP jong u na wainat namar bu kwa ban penklan ya keseng Kongres Harai Bareli. Klasa priang ru ka Khubor bo Rahul ukwa ban penyekun da ka para jong u ka Priyanka Gandhi na wainat. Mentapat tungunya phaji Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Bonu ki beriuk la mensau ha ka jing ya pen ibor bat ki pulet ha ka jing ya ki bejur ha Armenia. Kipat ba keladawa ba Menteri Rang Bakdo Unikol Pashinyan udai ban resign no. Kedan bongut ki bamensau bat bongut ki syakem namar kipat ba ki kawang mau bat kawang bilor ya ki pulen. Ya kini kejing ki lailam du Bagrat Galstanyan Archbishop Jongkatavush Diocese ha North Eastern Armenia. Uni Archbishop udai noilam wa persyap ha Unikol Pashinyan. La Shihajar sngi thek mentaba ki khenna kenthe Afghanistan kimyo banlet school namar baka Taliban kala khang persha eki kata nadu baka kurup ya ka bol senshar haunailar arajar phawe ka UNICEF ka badai ka way na kitna trekam jang United Nation kala kintu ya ka Taliban baka nisha no ki khenna kenthe bakinet biang sha school namar ba ka nukunu kari kamla ban kintiu tada marshiteng ne kinong shongshnong jang ka ki sabit Secretary of State ka United States Anthony Blinken ula pentip baka Hamas ka kwa ban pinbet biang sa khniat kensat ki kendon ki badan ha ka jing terwa yasuk ha pedeng ki Israel bar ka Hamas ya ka bala pinbet de ki siang kata ka US ka Qatar bar ki Egypt ka Hamas kala ong baki dan ki kendon ki biang bar ki dan pat ki bamla satya ban pelongkam ka Hamas kala pha ka jing terwa ya ka jing pinbet syaki siang bat syan ki jong perkhat biang ya kani Ka jingyak beriau nak ada ko jing ploding ha Kuwait mentak laki syakasa pukendai ngut bat ko masa pungut tamai kidi kinong India ki bisa belah ha Kuwait. Ka jing ploding kelaja ha Kuwait ke ying hindro mala ke besar kinong belah ki bedai kinong tray jong ke NBTC group belong try du KG Abraham. Kita kilongi Khubor ha kimat kublai.